1920 онд Английн гадаад явдлын яам Лондон хотод Монгол гэдэг нэртэй нэг тохиомол хэвлүүлсэн байна. Энэ тохиомолд 1917 онд энгийн хэлэлцээрд оролцохоор явж байгаа Английн төлөөлөгчдийг өөр бүс нутаг улс орнуудын газар зүй, эдийн засаг, түүх, соёл, шашин суртахууны талаар мэдээлэлээр хангах зориулсан энэ тохиомол юм байна. Энэ тохиомлыг одоо орчуулж өгье. Энэ тохиомол хэдийгээр интернетэд нээлттэй боловч Монголын судалгаанд одоохондоо ямар нэгэн байдлаар ишлэгдээгүй гэж бодож байна. Mongolia 1920 London 1920 Editorial note. In the spring of 1917, Foreign Office, in connection with preparation which they were making for work of peace conference, established a special section whose duty it should be to provide British delegates to peace conference with information in the most convenient form, geographical, economic, historical, social, religious, and political, respecting the different countries, districts, islands with which they might have to deal. In addition, volumes were prepared on certain general subjects, mostly of an historical nature, concerning which it appeared that special study would be useful. За 1917 онд энхийн хэлэлцээр бэлтжижсэн Английн гадаад яамны төлөөлөгчдөд тэднийг хэлэлцэж магадгүй бүс нутгуудын түүх, соёл, эдийн засаг, нийгэм, газар зүйн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хангах зориулж энэ тохиомлыг бэлдсэн. Хөвчлэн түүх болон түүхийн талаарх ойлголт өгөхийг хичээсэн гэж. The historical information was compiled by trained writers on historical subjects who gave their service without any remuneration. For a geographical section, valuable assistance was given by Intelligence Division of Admiralty, and for economic section by the World Trade Intelligence Department, which had been established by Foreign Office. Of the map accompanying the series, some were prepared by above-mentioned Department of Admiralty, but bulk of them were work of Geographical Section of General Staff, Military Intelligence Division of War Office. Түүхийн хэсэг бол цалин авахгүйгээр сайн дураараа ажилласан зарим зохиолч нарын бүтэмжлэгээр бичигдсэн. Харин газар зүйн хэсэг нь Тэнгисийн цэргийн ерөнхий командлын штабын тагнуулын хэсгийн мэдээлэл тулгуурласан. Харин эдийн засгийн хэсэг бол худалдаа цэргийн тагнуулын хэсгийн мэдээлэл суурилсан. Тэгээд газар зүйн зургийн хэсэг бол мөн цэргийн тагнуулын хэсэг. Тэнгисийн цэргийн тагнуулын хэсгээс өгсөн мэдээлэл тулгуурласан. Харин газар зүйн талаарх мэдээллийг цэргийн тагнуулын ерөнхий штабын мэдээлэл тулгуурлаж бэлтгэсэн гэж. Now that the conference has nearly completed its task, the Foreign Office, in response to numerous inquiries and requests, has decided to issue the book for public use, believing that they would be useful to students of history, politics, economics, and foreign affairs, to publicists generally, and businessmen and travelers. It is hardly necessary to say that some of subjects dealt with the series have not in fact come under the discussion at the peace conference, but as the books treating them contain valuable information, it has been thought advisable to include them. Энхийн хурал одоо бараг зорилгодоо хүрсэн учраас энэхүү тохиомлыг ном болгож хэвлэхээр шийдвэрлсэн. Магадгүй түүхийн ангийн оюутнууд эдийн засаг, гадаад харилцаа болоод хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, бизнесмен болон аялагч нарт хэрэгтэй гэж үзсэн учраас энэхүү зохиолыг одоо хэвлүүлж байна гэсэн байна. За тэгэхээр энэ зохиол бол дэлхийн 1-р дайны дараа болсон
энхийн хэлэлцээрт оролцсон Английн төлөөлөгчдийг мэдээллээр хангах, тэдний хэлэлцэж магадгүй сэдвүүдийг тэр мэдээллээр хангах зорилгоор бэлтгэсэн тохиолдол төндөлсөн юм байна. It must be understood that although series of volumes was prepared under the authority and is now issued with sanction, the Foreign Office, that office is not to be regarded as a guaranteeing the accuracy of every statement which they contain, or as identifying itself with all opinions expressed in several volumes. The books were not prepared in the Foreign Office itself, but are the nature of information provided for Foreign Office and British delegation. За энэ зөвхөн бол Английн гадаад явдлын яам бэлдэж гаргаагүй харин гадаад явдлын яамны төлөөлөгч болоод Английн төлөөлөгчдийг мэдээллээр хангах, мэдээллээр дэмжих зорилгоор бичигдсэн болно. The book are now published with a few exceptions substantially as they were issued for use of delegates. No attempt has been made to bring them up to date, for in the first place such a process would have entailed a great loss of time and prohibitive expense, and in the second, political and other conditions of great part of Europe and Near and Middle East are still unsettled. In the second, political and other conditions of a great part of Europe and the Near and Middle East are still unsettled, and in such a state of flux that any attempts to describe them would have been incorrect or misleading. The books are therefore to be taken as describing in general antebellum conditions, though in a few cases where it seemed especially desirable an account has been brought down to a later date. Protero, January 1920. Journal editor and former editor of